nei male anga lufo le tua o faion tatu to ia uli mai ia le foi a matanga le mai so fo fa ta lufa fa fe lo ile mai mo mai o tatu pulanga ia e fa te na le foi o tatu o tulu le ngata foi ia ina to isamo ni au ina to foi ia tulu i fa tai o le atulu fa ta lufa fa fe lo ai fa to fa ta lufa le tatu to ma ake popo mo se vito le tui e me se foi le sengo staulanga le maave se o le tato puleanga ia mai lato o mai mo mai po fea la voli tu le langi o lo mai mo mai ai e le fa ngaro ina o tou fa talofa fa feiloai i le nei foi tu lai le amtanga o le tato por kalame o le kapite ale EKALESIA le kapite o lo fa peona tala ai e tusi foi o le tato tama pai o fai langi le folanga Pope Francis ile tusi o fai ngoina o le lau tato si pole vivi ai fo fuanga ma nga luenga mana le tua vivi ai le tua fea lava le fo fuanga ma so se nga luenga o fai le tua nga luenga nda tato o le tato vivi ai te ia o ma fatasi foi mare tai o le tato por clame le fionga Patele Ioane Ono ia wale fa foina ma fa talaina ili o le tusi ale tatou tama pa i o le tatou si soi fu manuia la Afioga Patele le nei tai fo ia so fo ring tal o mo fo nga ton tu pa pala le tatou tunu ia me se fo tatou pure anga la to ta poi fa fo mai mo se mai lu fo neu penga te fa la ia tatou a tawa va me ina le tau fo nei tu se tama pe ne tau a la tatou si ma ngia le ia fo le title lau tato si lo inga tato ia ile ri ma maka mo fio meu yo le ku le la a va la vera e ka ka no vo ila isi va nga le mana ia a le manguia o ka le pe e tato si manga le so i puanga tato ma meu ma fo sia o na tangata so me la nga ka kwanga mo nga le a pat met ka mapa ia se me e koe hio lawe ele natula ia le natula pe a fai kako ke loko watasi so i ka ofi umaka kome se ia fai au koe fa o ngā mea ma ua koe fai ni ngā luenga maka o kia fa pe ngā unga le peti ele le si o manga ia me se po le connectivity o mea uma ia so i fua mongia ma langi ma alo tatai i pa kalo fa foi le i mtanga luenga le malo e me se foi fa lo le well o le tanga luenga se fua ma loina i ma le utos um fai ai na mai mo mai tato o tunu ia me se foi tato pulang ile fa sala wino le por kalam fa fatai ai le i wanga lo sponsorina tato program ala ba kuila mo pa kele a materialta program se talo tato talo kamata tato paso so ma le alo le ngam pa ia amene le to al matu tuma after tele la fio lo pa mai e matoli nei fo ia so fo e ngato se aso fa popo le so fu mo lo nu si mato o tunu si mato puleanga ia o fa pena fo ne fa pa ia i mato ma ko mo le so fu mo le o la te inga ma la te singa fa tama fa tua ia i mato lo fa nau ia mato talo at fa ta mai mato tu fa inga ni yaso il tu sta yala o la o no ta automatia Pope Francis la tato si ni fa pena o mato mai te wina mai mato fa ta wina o mato amionga ia me o mato foi fa pena na le peti ai le si o manga mato mo fie na e fo mo mato na waro mato so fu ma le ola le nei ia ai mato sa ilia le ola e fa va fa mania ia mato fa mania se mato tunu fa mania fo e se mato puleanga ia mai lato uma lo nga lu so se wala ia wale tau tuaina o se mato tunu ia mai se fo ia le langi ato
Mātou te talo lea o whai atu le nganga whaaloalo tele a maise whaatuatua ono Yesu Keriso lo mātou alii. Amen. O sangato Martini o T-Boris, talos ye mātou e su whai atu i atu oe le suafa tamā le alo le ngāmpa ia. Amen. Alo, dai. Dai vole tauranga osi o whapeo na amtariele por kalame. O wari si o banga tatalo no ina ile si o manga sa iai o le mata mo fie ia peo na tau o fo tsaro fa le anga ka ko ia. Ala ka se a kuroi. Dai. Fa o ina ta por kalame lo fioma patel. Ole chapter le wo il tatu faso chapter 3 ya un ka o le temu sola o le tusi nei Pope Francis Laudato Si e ongo chapters e la wo me ka faso chapter longo ko le ka o mai onga kongo kus e ongo le tele o me ta wo lo sa no il tamapa ya ela le pia ka ma fo o le vali ko ka no le ka o chapter 3 chapter 3 la le fa pe mai human roots of the ecological crisis. Along a winga. E pe o mata ua ia maka mo fiere le langi mal fofo anga fai le tua pe o nga ta ua tu se kenesi le lei me o fai le tu pangale o i fa fika e o tato ia fo ka ko fa lo inga suinga le tau ia male pollution ia male me o mafua o mangimia ia o nga ruenga tangata ala no kupu ia fai o vai tangata mai tangata o vai le tua mai tangata ku so o pe fu ngale ne tangata mati bo o le se fa moi o la mai le lope al le kai au le ni me ai ia pe le me fo le ka me fo ngale lua super singele la ke ave uma o la ia le si va super sing ia su el me o la tangata e me che le tisa le varia o le mea o le gap between the rich and the poor ma fo mai ai il tangata ma nga venga le afia uma ia wa afia foi la man se manga wa vai foi kan kam man se manga wa foi la o ngi kau fao me o se manga o kau fao mai o ia kau ka ya lo ra au ka va ver ka ia o mo meu o ngale e mo meu minerale ma mo fa ko ale me pi o meu huka me se la tu no ia mo me tatu sa mo ia pa waka ko me o ka ko la au ia le ngo mai pe ma ka ngo fo isias o mai al fo le si me america ia so ia au ka le o mai aka ko la ngi por ka ma so i uma sa mo yes ka mai ko ngo le me anka ka manga e o la ia ke ai mai le ko kai ai o ma avena au foi la ko mo la ko kupe e me sa ia la o mo e ma tong fiel si so man ai wa fa pe nga fa ya nga le nau ta greedy nau ta greedy ela mai ka ma pa ia o le human roots la ecological crisis por fa ficar le ngi le si so manga ma le environment o le tangata human roots o le la ku i ka o le tangata o le fa ficar le fengem tato le ai mo si me le ka mai ka ma pa ia mai Pope Francis examines two twin notions of what he calls more technocratic paradigm or technology to modern anthropocentrism or human greed. O aia ka kaunga fa mai ka mapi kaunga se pipi ale nganga se ka pa mingi se ia me le mani ka se ia se ka ku ka ma e kele va se male me nga mo wa fefe ia ngai ya manga e ke fa penga o me la mo le manga ole ko ngai se technocratic paradigm technology lesi me se ya modern anthropocentrism ole me mo technology ole technology na si le fio ma ka ko
winga fo mea fo ka ko wa ia ngeo e mea ngi me platforms e internet mo meu YouTube o telefone o ya le we si me fo AI artificial intelligence o kasi se dangerous nga me ai o ka wa ku ya sang Allah pingi mai pingi kai fa le fo mo na ko masingi pingi kai fa wai ai o ko yu mai ko ai machine kan ya ang proclame o ka mga o me fa se ka ko e wa ling foi ai le fica vo ngale io e ling ma fa o man proclame technology ya fa ko inga ya asik ka ko wa le fa pe ko inga ele anga technology totally absolutely no ka wo technology le simia ka mo se mai ko inga anthropocentrism no mi on modern especially in modern times o ko ye wa senta me umaka nga wa maru ko wa me fa nga umat kai ki de ko to pola skanka ya le pika mo we finga maro o fa ya skanka pe me la ko ai nga ko maro yo me nga ka ole self-centeredness human centeredness sa idea ale human greed me ma fo le greed le ma okeli me wa pe nga o ye le pule mal pawa ma le ka mai ya la asik ka ki kilo ya la man ko inga pose we use for ai sees nature as a mere given an object to be used at will devoid of any spiritual transcendental value no minga man ko ma pa ya ai o ko inga ai technology male human greed o le la ko ai nature nga se me vo nga ke pula o se object vo nga la ko e fa nga ang hele mo so ma vo spiritual value o la au ko fo me spiritual value le ka ka ngoi bo i lo vas ka lo io ma fu un ka ko o kupule ma natule ka ko o meio aulo o alio o koale o soa o ye le vese lo langi o la au se manga o monga o fangua me o manga ia ka ko yang pa ko mai I never come up no they have spiritual values me anga le misi le va ia tangata misi va ia technology misi va ia ale al kangaka nga me joy ele ko ke a si ame o fa pouco ya malanga ya fa fica langa le ma ko o le a kongwanga le ma fu me le human greed ya mal technology le o sangue ya pe foi mo fi me o meu button o meu button kupun me ya mal singa me o masingi foi ni o foi masingi nga renga o lenga me o ka vale foi ni e pinga masingi masinga me lela dia mangi o le o ka fai ma fo fai nga fa foi ya masingi fa pala me ka mo ia lo ale masingi e manga ye le ka kilo le va ve le me ha intelligence ka mai le tu lo me fa penga mu ya ke me le nga va le pega ko ye okay ya ka ora le technocratic paradigm well technology Pope Francis embraces the many contributions of science and technology to human development. Science and technology are wonderful products of a God-given human creativity. For example, medicine, engineering, communication, travel, art. These are good and positive outcomes from the research and new discoveries in science and technology. Therefore, they improve the quality of human life and other species. Ya, nga paklafa akoa. Yes, kau ele foi meio Pope Francis. Ele foi meio. Ele se mediana science and technology. Que leio science and technology. Ele human development. They are wonderful products of a God-given human creativity. Ngi me foi tangata kilo kai me ngalo tangata. Fa pe ai la me alu fanga ai o longa yapok no me alu fanga mai le tua le tangata fa nga
e tivalo pai tangata. Whaanga kakau. Whaanga kakau. E pela ka ko lai meio medicine. Yo. E si ka ko malo me mai o lengi wa ya ama. Ya asia me ka ke pola o pola unga ya ma ni o so mai ho ka ma e fa ni weekend ke ni. La ngu no ba mu. Ya wala kia le la e nga ya pola. Ya le bo ko okay ya. Kasi nga wa technology. Awang le la se pola. Ai runga ke sau e kapu. Yeah, well, all part of technology, yeah. Engineering, communication, travel, yeah, pela meio vale, yeah. Yeah, that's technology. Yeah, meio communication. There. If you call us your friend like America, yeah, asio wa mai wa ele wa ve ya le ku ngofo mai ya le ngofo mai ya mana o foi anga o le ya ho lengo o le WhatsApp ya po le ho le sime o le Messenger ale a Facebook e fa anga la kikiro mai ala ngofo mai mai e wa le ka world technology ya la fa mai kama pa ya so these are good and positive outcomes the science get technology longing o me le dei ya aisa nga lai lo kama pa e la me aka ko fa nga ro fa le nga ma ya me fai fu langa na evolve the technology ya o ka ko lo le dei ya dan me le pisengi ka ko lo Facebook fa nga se nga technology yo fa nga se ka ko platform o le Facebook ya e o ka ko kawa pa la vale si yo se me le nga me ele ala fa senga ka ko technology yo o anga technology ka o ka se is o anga na ka se ko nga anga yo o me ye kan fe ngai wa ye ka ka ma wa ye ka me kia ya ba nga me o ka le anga lungo yo usana nice technologies nice but for longa me langa ka ko kilo ya fa keke me se ka ko matua tatu fanau so therefore improve the quality of human life include improve the quality o le ola o me ola ya e pe mangu o pe la ve fa kai nga pe la ve se me ola fa nga fa nga io vai la au che va kai vi le fo le na vo le le kai o ia vele le vet veterinarian o che allora ave nga o pet ka kui no ma ka ko me ko nga ka ko fai improve ka ko life improve for the life o si me ai fa pe ai ka ko pisu ko ai ponga ivi mo la that's not right yeah ka mai lo la ele ole polenga na ka mapa ya Pope Francis ile science and technology ela pe ole lo foi mai ele pe misala me o foi business na ka foi business me ka o corporations ke telo man o la comene promote it's a lie. It's a misplaced idea. No, minga, ele se me moi. Nala ko misplaced idea. Por le lie, por pepelo. Olha, infinite and unlimited growth. No, minga from my technology and science. Ele fa kupura le growth, le development o kako. E questi me ko polesis. E por le mai, por le pingia ka ko science and technology. Ia le ngaka fu ngaka mai science and technology o pisingi se fai o fa koanga e profiti uma meu na sau na kafe mer profit e fa mai ko misplaced idea longo vinga e le me mo yo ma fo fonga fai o vale la fi ko le mes la fi ko le ya fianga lo mai kuliang negative effects mga o kamaya mo kampangi kele
ia sell ko Vavele aro. alu products ai sa o kupe so without regard to potential negative impacts to human beings and nature ya la na mai na kello me le ese e o ka ngo mai kama negative impacts il tangata e fianga male nature ya la fa ke ka ko ka mai la ka mai ai ka ko papa fa ka ke le kup ai me kup ya male o solo mai lunga mo o wo le ngira au ngia ai ka fio fi solo mai vai cafe me a fi lo ka ka lai a wai mo ka ko ki kilo ngai me se ko toli ko le sa wo fa le ke ke le wo ati ai vai le dalo a wai mo nga ati ai ma lo o ka le ngia o le ngira no wo ka la ke le me o fa le ngai ka lo ka ko so fai na le nature ai fai fo li kilo me ka kaunga fa nga ya ai vai si me e kaunga ko pe mo le security o le o fo nga ma nga ma me nga so le mga o va ka ko ya ile me ba wo mai le si so ma le ma fo sia nanga fo o power ka nanga le wo mo me machine ke le wo awa nga pe le machine nga la machine technology fai ke le machine nga kwa ma me va be ile ke se nga nga tanga tai fa pe nga kan mo mai nga fai ya no wa nga ka mai patente nga lu al machine o fai mangai me ya o nga technology ai fa mai la ma pa ya wa ka ko so nga la va le la over la ya le pe ya o ka ma pa ya mai wa ka ko la lang ka ma it's like a ball globe mai ako mai va pe mai kili but ska mai me li miki fo ke me mai mo resources o le nature va pe infinite ana ngale fa mai infinite unlimited e pe ya meli le go de fo unlimited use pe fa ka o ka ska pe pelo e fa ka li masukala mai o go de fo ele umia pe lua aquele lua vai o pongo bo pe me ka mi fa mai unlimited la me ko ki ka pelo ai ya ko nga stadia le mentality ka foi pisingisi la yo nga profiki a me la yo ya ele que pe pelo pe que lo me pelo mo meu companhia ma me salvo da forma de titisa na vai fa fonga me ale fa na nga ko fa vale o ko se matoto no like ele o mia fa acho que ele fonga o ya fe fo email ka vale le nga display so ka fa ka me nga uia so ka le po o ba lo nga ka no ka pe pelo ko fa vale yes so me na le ka mo me tama pa e ka ko ki kilo ya ka ko tangata fai ma ko fa ya me se fa vai la tu sta ya la le ka ko man ko me o ka ko ke se en ofie i ko nga misplaced idea or lie, a big lie pe o fa mai kama pa so without regard for the negative effects to human beings and nature ya pe o me vo ia ka kwa ronga vo ka ko malora we se wa fukele oi ama fe o ko ki kilo le negative impact o nga wa fu ya le pisa mai ka oi e ko mo ngi kui mangi me ngi sa ai mai ai yo ya le wo ko foi en ya sia sil masingam ngo foi le la ka extente ko oi ka ko lagi o me al kamale o Elon Musk yo ne me malo porque ya e causa na lua fe ko sulu por ya e ka wenga o longa ka ngo foi ma se vai o me al ka
Ya, pe o fongo dia. Kua di mawo kamai. Sei fai. So this attitude of confrontation, dualism between humanity and nature can only result in destruction, extinction of life itself. No, long ingat ko nga ikia ala nature o kako kanga ona meka fusu kako war against nature. Ona meka mal destruction na mat fa lang ingoli sisyo mga yamal extinction of life. Especially by fa so solo peango kango o sia sa ko ai kako miki. O ko yen kako miki kemi mangu voilo miki. Olha, aquele coisa aí se amou, já vai ficar aí, não pegou mas se namorou que eu isso solo aquela porcaria que wiki aí né, vai ficar olha aqui. Ele foi isso, essa não me soube de fora. Nga mangu ya so se amou. Ya. Aí o colente foi extinct. O saca que fala em avole technology, vamos agora falar technology yes, traditional por kako indigenous technology nga kako me fai ya nga pepe ya nga me ola wa asa or ma fa nga me pe oka ngo fai kako fai ngo kaso o ko ma fa ku misa fai o pa before la lo mang ko mai ko si me pala ko ki ya asol valea ma ya pau ya so yo o fa valea so la kik ale o pot o matua ke le ko foi me tamit ya so ka wala nga ya e foi ngi mangai o sami ka ko so nga foi o sami so nga fa ngokan sami ya ave mo meo o nga sa fe ka ko ka wal ai no ko avang yu kingi ya mo meo mainga bom mo meo fangai ya o foi nga me awa extinct ai si mes ne o lesa o yam ai o sami o le ko i lo ya nga o ka ko le ko ai ya mo le si meo le fango ka inga o ngale la kiki fua ko le kiki ko solo se kau ke le fo ko ngisa okay le alu ma fo singa ni so ko avelang container ko ali nga mo i le wa o makapisu o mo meololi o funga o ngau yang nga le nga le ku sai wala nga pu e mai la ku sa le o ku fo ku pe ka ke le lo mo fa ko fa ngalo kwa amai na mai la e fa la ko e try la wa ya ku le container nga kumbal container ai ba ku lo mo ka e mai pe fi e milio nga le ka o me i singa pe nga o nga me delicacy ala ko delicacy o ko o me e science o me fa ma mai sang ele fa pe nga ka kia fa wal ya nga ya nga ma me no they have a responsibility e la ko ngan wenga fai i sami la ko si manga pa pe ka ko ye ko we vale le ko ola la ko ngan wenga nga e fa mama sami ke ma ko e ni la lo sami sometimes ke ko murky pi pu o ke va ai fo la isi o nga sami ko so pe ke va fa ka crystal clear ai e sa e ma fu mai inga luenga ngai me olai ki dingera ko ua fo le fa mai ka ko pa ko fu le me mala ma nga pa ka ia ngi si do le fa la po ka la me vonga le o so fa o ka nga ia me ho ka ma fa pe la me kui me me oyster me maso fa sa man mi re ka foi ka ko ni o fa ma o ngi ka ko ni o so nga a mai ya so le aka pa se ko ngi si ko mai ka wi so pe fa nga o po ri a ka la lo ka wi pa pe e ka ro fa si a le fa ka si go su fa ku la le ma ku ari a le ko yo ki vai fe ho foi ya su yo oficial ba nga yo si akime
Ioi, ka ke wa ia koa i TV fo i mea lau fisa whakoanga e peo wha maongi ma whai kemi uma. Sometimes e whai mo TV, ngare umal TV, ia o lo kapa. Ia wha maongi e pela o sila. E se wha maongi o sila. Mina e ka kikiro koi, kasi kui ang sila. O mo mea, ia ka ko maka aia kule ia. A mea whai kako. Ia whala, na weo. So, kako so o mawhaia was sami. So, mentally concerned, come on, my science and technology has tremendous power human beings can use to dominate the whole of humanity and the entire world. For example, nuclear, biological weapons by totalitarian regimes that could wipe out millions or even billions of people and exterminate many other species. Nuclear weapons and biological weapons. Yeah, fire tangata. Yang mea fire dia kuah. Yang fire tangata. Ada lah kau kilo ngai. Fangasenga e dominator ye tangata le lalo langi ako. Maisi malo, maisi atunu. Yeah, and on the other side, e fa penga fo nga fiele. Sisio mang. Ma me ola le ea. Le ea. O le sami. Ya, le va. Million, billion ka ya. Iyo. Ya, ka ko kikilem, le o mo ka mama kala ka ho ngale o. E fa le ai ku mai ma ko lo langi ato. Hiroshima. Nagasaki, ife Japan. Pai fa ya le ulo kamanga ma Amerika ku ye ka mal pomo ka singa hydrogen bomb. Pa ma le pe ko Hiroshima. Pa ali wefu ko Nagasaki. In an instant, pa kupu. E manga fioki meola. E anga mo fale. Ka fale anga. Ya, o ke minga 1945. Nenga fai ko nga pomo. O le buka ko ngeli 2025. Ka ko 21st century no ka ko ye. Ile fa popoingo le malolosio me ka wi o nge. Mas sila mayo nuclear weapons, ma mayo biological weapons. Nuclear weapons, e mo afai e pa i sa mo nge e pia. E nga kalianga ako. Nga lula e ole ea. Ole ea nga le nuclear poison there. La ka foka kai o i sale longa e ma nga wai nga lole e lea. O i fo la no. Mayo biological weapons. Ya, ka o biological nga wo ku e ko kongo kama. E ko inga vai la au, ma mea nga wa ko ingo me pe ko pa mai. O se la fo se. Na fo pe ko pa mai. Pe fa mai ile la fo le tenki fiwa, pe fa mai ile na fo inga ku puya ka ko. Misela ya mat fa ma yoki ho ka pung ye uma me ola bo si 29 ya bra se nga lo se ya fa ko nga e kula ko e au fa pomu ya biological weapons e ko ko me nga o siama, it's like a siama. Siama la nga e par pom ya lo siama yo ka peror kama nga o kwa fiei uma ka ngi siama ngam fioke. Poku e ko e kamar me nga siama nga. Wela ile ma fofongo ka. E fil ngaro ko ma pa ia. O po Francis ko la ma lo si mo ya. Kama ave se me. Yo. Wele nga kala e feel so important. Ya ngai me ona. Species la ka mai. Mea pepe uma. La au e afia. Sam e afia. Le e afia. Ioi. Ko si ka opi. Ya. Se vai lá. Na ese ka ko makamaka lai me ka ka ngoi e le al ka ngoi a ka ko kilo me mo ia I kupua. O ka ngel fa lingo ma o maso ka mai e ko ngi. E wa ele ping kala li a mo warheads
ko nga loli la ia le o kama alu ape nga pum 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 fele leilo ele ko yengi ka bo kami mai o mai le ai nga paua ia masinge o ku ya ping ko le ma ku nga wai e fa dinga me kau ko le Rusia ne masinga ano ki o krai loli nga ia me kau ma wai pe fia pilionga ali la me mai mau ala ko kele fia ele nga se paulio roti ele pun ole sau ko ala nga le iska kamai asau milu por se si o loli ali ia vai da me la lola le pomula le se vai pomula le nga pingi simba oi mai pa alu le me la lo le nga ko la lo ala lu no le simba ai le pise ka o mushroom bomb ka o mushroom mai pe mushroom ia kamala nga le la sa loli e carry le la ko ku fa le si va nga la que la capi si con una lo cual era lo cual ya para si la luego ya se va e me lo que fanga lunga ya se va il mele e ala o Hiroshima le mo kwa le pe ya fia sen culio le ngaki nga ya ko fka ngo fia ko fa le ole a le o fa ka uri ngai ole negative effect la le ele o fai loa mai e kanga nga kai e fo o malo kele ya e ka mi ai fo nga le se ai le longa la ku pu ko mo o ka ro fai ya ka ro fai o le sa nga fo kika ya vai o ai joli o ping fu a o me yo a ko fu me ma le joli a ai fica la ka o le joli ai ko fu so e milion ka mo mai pe siria se vai ya kamala ki ai mo lo fa la nga me yo kama ya vai mai mau ki manga allo le fe sa kama ma ave me ala se vai me le ko nga fa aku ia fa pe fanga vai le o kama ko le ka ke maka mo meoli e mama fo tanga to sanga foi ngi me ole lai ye i mal fefe nanga e maloi ke le me ko deterrence o lo ko foi fu ngai build up ko me ka e pui o ko ala kura luas fulu me ka wa Amerika o ko kura ska ko me ka ko fa ka ko luas fulu e paling ya ya la ngala ke nga ya si ko mo nga Amerika mau ke le lo Amerika me yo me ka wai ya le ba ale Amerika ya wa ka wo se ba ka kia fia ku pe pilionga ni me ala le winga me e fa iska ku manga pe ya ayings ai ka ke ai ilwa the only purpose or killing or the destruction so fa iska that's the only purpose nga kala wa ya me o le kaule lu ka fia milionga lu ale le kas very crazy kilo ka Pero o se va a sai o. Vai o ki fa mai kama ia. Ya si va le mo mai. Yo kama la ye me vonga le pu e mai ako. Al kama la pe se sakilik. E mau me. Fa le ma fa fa ye me. Fa ngi me a o le ma fa ngi kama ki la fi a solo. Ko o re fi a. Ni se va. So sko inga wa ya kong ka ku mele ngai lo pa ke GDP e se ko e ka ko ya no me ia e pe va sa ga mo kusi e wanga le ya le ngo ko
Oi le wa ala. Wai. Wa ngisi. Aya. Whareanga e sisi e le riki kai. Ka ki e whenga o ngime. E se wa. Ka su e wa le le ka ko kungu. E se wa e le. Ka aro ping me ka aro wa le le ngai e kungu. Ka mengai wa ai e la pasi si. Wau. Porum sa wai. Se wa e. E vavi. Ia le winga le kakala. Winga le Mulitalo. Kama i pasenge le luasu pasenge. Le ave umana ko le valsu pasenge o le la imengi. Ia le sila valsu pasenge le population lolan. Ia le anga le luasu pasenge o ai la ke kaufao. Le la e male poverty male media le a le kango ni mai se vai fanga ngo kupel lolan. Mo me o lolan. Vai fongo mengi. Thanks. I wa ele wak wa le nga thanks. Oh la. Nga ko o le sofa ai mai runga le ea. Iyo. Au na lo lau le Ele o le ea o le sami. Ia wa like yo ngi kam. Ia wa mau fol la ko la ya ngi bia. Ia le pale Amerika wa pui. Ia se wa. Sniper. Top 5 countries like what defense budget is spending in 2025 kau sangan ni. Lako o lako kuping fa aru kau sangan ni. Mal 2020 mereka defense budget billions of dollars. Yeah, in billions of dollars. The United States $997 billion. Oi kikia 1 trillion. Sa inga ko sila su fa bilionga. Lucia fa sila fa su maleiwa bilionga. Sia mangi wal su malevalu kasi male 5 bilionga. Inkia wal su luongo kasi mal kasi bilionga. All in billions of dollars. Aka kaunga at umamena. Ia kusawa bilionga United States ia. Bilionga fa 5 bilionga ongo o trillion 1.6 trillion dollars. Merkau angal keluar fe lo di mana? Ka pengan pakai kio kau sang fo. Presidi ya. Iyo e. E wa anu. Ala fa wa ya. Fa wa meka. Ya Hiroshima na le. Before the bomb, o I ale I sau bomb, wale manga ile, ya kinga o sia city. Is a big city yo ifo in Japan. Ya pingi lo bomb. Pa ale ai maseme pa ile. Pa ngat pa la le wa ai. Se va le se. Le longi o walke ngo fale se va kwai lo le ya o Hiroshima na le ko repeal kemingi ko repeal va que le copiado ko repeal de sapangi Hiroshima vai le yo ingale se va ina do ko ma fola mai ala ya afia le me kaule ile pomulenga me onga ya ale nga ko fa mai ka e ko kile la afia je vai le kawale ka ringi ya fo le lua fe lo di mai sa lu mai Iran se va o le Gaza Strip la ya vai le before la ke va ko fa le after liu fu man me ali Kuali wefu Gaza Strip. Ya infar kikele. Olha aí vai que. Dengi me ngo foi ka Le kule. Vai. Ia. Tu ia. Foi Grace yangi me Fia kau sang o kau pio dia fale Kaleo Kasian minggu que par pomo uma. Mas vai depois foi ele pomo me com so ele pomo pa.
Pe ai ele wa pa ko ni le pu a. E maka utia. Ka utia o ngi mea ka. Fia kausanga voi la koe Rebuild that. Yo. Ya afa o kai ka ke ai. Si o ka si me a. Ya e koe rebuild da foi koe pingi ko ka o ya va pe se ka o fo ka o le a plan skinga me sla yo. Live wa ke. Few rebuild se va. Mai mau fale. Kere ngai kupe aloi. Nesse que uma lora depois com a facu me overleer me a fai. Ai. Malepe. Ada info malam. Ya, wa ainga ko ngai ka ma fusi po o ma lepe o no hope. Po i se fares ko inga ria. Ya nga. Ai ves que pula le sa wa ngai no pale ale. Oka. Oi ka lo fas ka mai kiki. Koko mayor kam kiki. Kasi dia Afioga o meio technology. Technology. Pea kala ngoe dia koe o mainga kun fika mangfanga. Yo. So fele me drones o me pingi yo. Ya pepa o drone le se ke ye wa me. E ska ko ye. Ese wa. Parpo. No foi ngai ko pulanga o. Fia o ka mai. Ye ngakala la physical consequence. Le la ko ai. E mesi fo le la ko mafo fa. Le la ko ya emotional consequence. I ka mai ki or spiritual consequence, psychological consequence. E le mwenga no mengi, ma koe ka making e karangoa ia. Pipi e mako whau, e horror. Ke ua mako e ka mika ko isi si mea ko whai ka ko pepa ka ko isi si ako a fo e while mu. Si mea o whaalongo e pāse mea. Ia, osol ma. Oso kau yen ma fofau. Kalau whai wai le pā ka ua ma lepe o mea ngai pepe a. Oh, whangangau ngai ngai pepe kai mua kau. Whangangau ngai ngai. Nā rofa rea kua re. Iyo e. Kangaka. Ka ukia. Au koe whareanga re kangaka iai. Aia. Ia wai le ako apa mai ruas kam kiki. E sili. The looks of confusion. Yeah, but the hopelessness. They say hope. Oh, kinga. Ulo la ko fanga o asu isi si meo ye. Yeah, like my Pope Francis, the relationship has become confrontational. Nungo mingali. E me hoi kako kafako. Le tua tangata sisio manga ea o confrontational. O fikawa. Wasaka kaunga kako keep pero upo Samoa ea e tausi le va. Vatapu ia. E vatapu ia. Kausi le koe kako le koe le fsingiete. Au kako na, kako kausi kako vama le tua. Menga nga sisi akama e wala o sili la o ye menga fa preko awa menga e ya ai la ai o sopo ia ko sopo ya la wala mai foi ngas ya fa ka ko sopo ka ko va male tua ya fa ngo ka ko sopo o email so manga eu ka ko kale pe so relationship has become confrontational. This has made it easy to accept the idea of infinite and limited growth, which proves so attractive to economists, financiers, and experts in technology. It is based on a lie, big lie, that there is an infinite supply of the earth's goods. Wrong.
Ele ese infinite supply of earth's goods. Ia le kan ngopo ia sa kisi mele swa ule fa we ko kawan pensingi mo pensing ya ele ko kele skei umma o umma finite umma ele se infinite ele infinite wa ngap le ngale kuwa me infinite ia ala me ya na me le o yo ko uya e fai mi ka vale la ora lulla wa la ke lo e ke mi la umma swa umma pensingi umma me. And this leads to the planet being squeezed dry beyond every limit. Yeah, menale reku pungai. Now that was scene number 106 of my. Pihunga si kawang. Amo kaya kawlong. Kakao ma. Oh ma. Ala kakao. Alfa penga ka ko fengole si semang. Ko kakao uma mai me uma chua o a ko ale o a au. Ela o ngamimingil lo. Na mimingil lo lang yo wale ise. Wale ise. Ko ise me. Ngala o kako greedy. So economy supports every advance in technology only with a view to maximizing profit. Mena economy, but mele technology, o fakas. O solwa ngale, ngalu fakas. Menga fi kena o economists, financial experts, o technology, mele ko. Ngala kena la ko. Ya ayo kel ko kel. So mena le fa mai ka mai ya ka ko fai ke ya ka ko ye ngalu major economy. Wali ka fa long ka ko ma ya ka kinga. Yeah, it's very good, but to a limited degree. Again fa ka ko woso ka pela ka ko infinite growth. No, we can't. Ngai ke sa mo ye ke le sia ku ke le. Yeah, ku technology good, but to a certain extent. And you have to like a infinite me. Yeah. Maru. O kwa lo loko le kalangoa. Pope Francis le kalangoa mai. Kwa so kuma lo ai. E vangi o mai uma me ia. Ua me ka uone ka umer ko inga wala ianga le anga le. Ya. Kung si. Yo. Kung kwa si ia mare aya. Ifa fika uri ia koe ba ai le lang. E fai fofu. Yo. Fai fofu. O menga le pe merko inga i. Ele wa pe merko inga me technology le. Yo. Fai fofu. Fai me mo le leo tangata. Ai o ka ke fa nganga technology. Ka le pe. Yo, ka le pe le wa ka puia mo tatu tangata. Fa le anga si si oma. Fa fonga mai la to lo ma wo fo ne po kana ia nga kana ngoanga kusi de la tato si le afiang kele le wo ye il la loran yo mo kele ari ka kam fa nga se technology mo di fa ka lo fiong pa ke le wo si am ye wo ye ka kana ngoanga il ka wo o sau noanga foi ia fa momonga foi tatou tamako ia le ala o tau tino mai ka ko mafu anga wala yang ko kupungi ma fa fika we kere la fa i ko kongo la lang ia le simio le fefe ka ka ngi ke o so fa me le si piko le ia o le tatou por kala mena ne foi fiafi mai mo mai o tatou pulanga ia ma le tatou tu pa ftai ai lo fionga Patele yam tanga benga le so fu maloloina ale utos e fa pe foi male fa lo le wa i wanga le so son me svanga sia e le foi ono mai mo mai mal mal mai ile me lo we il lo lang il tem dei ia kwa kuero fionga fa mai ya le va tai ke le alwa nga le mo afianga because anga ka ko karangoa ko foi isa foi interconnected uma me ni so ka uma me so ko ngi le tuol tangata ma si so ma so ka uma le la ko karangoa ngi fa fikau ya e so ka i fa fikau wa fa we fa fikau ka we fa fikau si si manga
ne la e ke le ala ia me nga ia ia fianga o le winga le fa ma wolu mo tangata mo so mo fai ia la ka ko ki le fa wa nga wa so mo io fa ma lo fa tai ia la pesca ko kalo ne ka ko proclame fo ne wa so ni la fio ia so fa tama le alo le nga pa ia amen e tuan matu tomato e fa tai me vi inga la fio lo fa tasi mai matu fa soa ne proclame fa vai lunga tusta ia la tama pa e po Francisi la tato si ia vene proclame se mama lama e tu tu foi uso mo to fa fine fa fo mai ia e awala pe un tato fa tino tato samonei so tato sao e pui ai e so ta ingo me uma pui ai ia le tato wata pui mo so tangata mai so tato wata pui me tua ia mai se foi tato wa mai se manga wa se manga ia o lo tau tua pe so foi tato ia so me aso pa mani mai mato tunu mato taitai pa mani mai mato a puliana mato taitai ono Yesu Kiriso lo mato li amen so afu tama le alu ma le ngang pa ia amen malo pa tai le fio patele ia ai le mai mo mo tato puliana mo tato tunu o tato por kalamena mo le fo yaso da mo si fa poponga ile va yaso asau ile tato por kalame o le KAPITE ale EKALESIA e mo ni tele ia fe au o de toiro le yaso o le fiafi ia fa so foi ia mai mo dia